twavuga ko ari icuraburindi ryongeye kugaragara ku nyeshyamba z'umutwe wa 23 ku butaka bwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Harongera kugaragara icyo twakwita imirwano itoroshye hagati y'umutwe wa 23 ndetse n'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo FARDC, ingabo z'u Burundi FDNB ndetse n'abafatanyabikorwa babo bongeye gukora operasiyo zikomeye zo kwigarura ibice by'ingenzi mu burasirazuba bwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. 23 yamaze guhakana ibivugwa ko ngo yaba yamaze gutanga imihoho ikava muri Bukavu. Turaza kugenda tubigaruka mu buryo burambuye ndetse tuze kubasomera inkuru irambuye. Turaza no kugerageza guhamagara umunyamakuru wacu ku murongo wa telefone turebe mu by'ukuri ese ni igiki kiramutse mu bice bitandukanye bya Uvira ndetse n'ibitero bikomeje kuhumvikana. Ni byinshi turagenda tugarukaho. Turaza no kugaruka mu bitero bikomeye byongeye kugaragara muri Minembwe bikoreshejwe na drone zikomeye z'ingabo za FARDC, dore ko FARDC na Wazalendo, FDNB ndetse n'abacancuro b'abanyarumaniya bakomeje gukora operasiyo zo kwigarura ibice by'ingenzi, dore ko n'ubu ngubu mu gitondo cyo kuri igenekerezo y'itariki ya 22 z'ukwezi kwa gatatu 2026 ingabo za FARDC, FDNB, abacancuro Tanzania ndetse n'abanyarumaniya bongeye kwigarurira igice cy'ingenzi muri Uvira. Ese icyo ni ikihe? Icyo ngusaba cya mbere ni ugukanda like, nyabuneka like nyinshi muziduhundagazeho, mutwereke urukundo rwinshi nkuko natwe tubakunda. Ni iby'agaciro gakomeye musharinge iki kiganiro mu magroupe ndetse n'ahandi hatandukanye ho muri hose. Nyagasani abampere umugisha kandi mukomeze muhahe muronke n'ibyo mbifurije. Muri iki gitondo rero tugiye kugaruka ku bitero bikomeye ndetse n'imbohe zikomeje gucakirwa. Mu by'ukuri ese uru rugamba ruza gusiga iki nyuma y'uko abaturage n'abakurikiranira hafi iby'imirwano bagiye batuganiriza batubwira bati imirwano iri kubera ku butaka bwa Congo ntago ari iya vuba, ni imirwano imaze imyaka n'imyaka. Ibiganiro biraba ku mpande zombi ariko kugira ngo agahenge kubahirizwe bisa naho bigoye. Muri iki gitondo kandi harumvikana ituze n'umutekano mu bice bitandukanye ingabo za FARDC aka kanya ziri kugenda zigaragaza, ndetse benshi bavuga ko ibintu bishobora kurushaho kuba bibi cyane, dore ko benshi bagaragaza ko imirwano ikomeje kugenda igaragara. Benshi bavuga ko imirwano iri kugenda yerekana isura itandukanye n'abantu benshi batekerezaga mu bice bitandukanye. Ibyo rero n'ubundi bikagenda bizana umwuka mubi hagati y'impande zombi. Ibiganiro nta kintu na kimwe biri gutanga nk'icyizere, ahubwo biragaragaza ko n'ubundi imirwano itazigera ihagarara ku butaka bwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ni ibitero bikomeje kugarukwaho na benshi bavuga ko bamwe mu bayobozi bakomeye cyane ku ruhande rw'umutwe wa 23 bakomeje gufatwa miri, dore ko ingabo za FARDC zikomeje kugaragaza operasiyo zikomeye. Amakuru atugeraho, Patrick Muyaya yatanze ubutumwa ati bose bafashwe. Bamwe mu bayobozi, abantu benshi bari bizeye ko bazagira icyo bakora ku butaka bwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ba 23 bamaze gucakirwa n'ingabo za leta nk'uko Patrick Muyaya amaze gutanga ayo makuru. Turagenda tubigarukaho twibaze tuti ese abafashwe ni bande? Ni bande bagiye gukurikiraho nyuma y'ibi bitero n'undi bikomeje kugaragara? Ni nyuma y'uko mu mujyi wa Bukavu naho 23 nyuma yo guhakana ibikomeje kugenda bigarukaho na benshi, cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga, byagiye bivugwa ko 23 yaba igiye kuva muri uyu mujyi wa Bukavu. Yagize iki bikoraho ndetse iranabihakana, ndetse nyuma yo kubihakana hongeye kugaragara ibitero bikomeye byagabwe na drone z'ingabo za leta ndetse n'abacancuro b'abanyarumaniya bashaka kwigarura ibice by'ingenzi byose birimo uyu mutwe wa 23. Mu buryo bwo kuba rero watsindwa uru rugamba, bamwe mu basirikare ba 23 bishyikirije leta kugira ngo amahoro barebe ko yahinda nk'uko babitangaza. Rero benshi bageze ku byo isi n'amahanga bigaragaza cyane muri iyi mirwano. Bamwe mu baturage bemeza ko amahoro n'umutekano byagaruka mu gihe impande zombi zakwicara ku meza imwe y'ibiganiro. Gusa ku ruhande rwa 23 bavuga ko bidashoboka,
ndetse ibyo ari byo byose ibyo bitero bibagabwaho biri kugenda bibashegesha abasirikare babo bafatwa mu buryo budasanzwe. Ibyo nabyo bigateza rero umwuka mubi, dore ko n'undi mirwano ku butaka bwa Kongo itazigera ihagarara, bigendeye ku byo abantu benshi bashaka. Ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo we icyo ashaka ni uko yumva ko imitwe yitwaje intwaro harimo n'uyu wa M23 iva ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, dore ko Patrick Muyaya mu nama y'abaminisitiri ya Kinshasa yanzuye ko amahoro n'umutekano bigomba kugaruka, ari uko M23 itakiri ku butaka bwa Kongo, ariyo mpamvu bari kubigabaho ibitero byose. Rero nguhaye ikaze kugira ngo tubisobanure, turebe hamwe uko amakuru ameze. Nguhaye ikaze. Yes, reka nongere ngusuhuze nkwifurize kugira ibihe byiza, mwene datukundwa n'Imana hose, Imana ikumpera umugisha kandi ukomeze unogerwe n'ibiganiro dukomeje kugenda tukugezaho, by'umwihariko ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Hari kumvikana imirwano ikomeye hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, ndetse n'ingabo za Wazalendo FDNB ndetse n'abandi bafatanyabikorwa batandukanye. Igisirikare cy'u Burundi rero cyongeye kwerekana imbaraga zihambaye mu mujyi wa Uvira, nyuma y'uko uyu mutwe wa M23 uhora wigamba ko ngo waba ugiye kugabayo ibitero, ndetse ibitero bikaba byaragize no kuba byahitana bamwe mu basirikare ba M23 kandi aribo bagabye ibitero. Tugiye kubigarukaho mu buryo burambuye, rero tuze kugaruka no mu myanzuro ikomeye FARDC yafatiye bamwe mu basirikare b'imbohe, abo twakwita nk'imbohe yafatiye ku rugamba. Ni benshi cyane bagiye batandukanye rero bagiye bafatwa, byose tugiye kubigarukaho mu buryo burambuye, ndetse turebe operasiyo zikomeje gukorwa muri Uvira, nyuma y'uko muri iki gitondo cyo ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa gatatu 2026 FARDC yazindutse yigarurira ibirindiro by'umutwe wa M23 mu bice bitandukanye bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu by'ukuri rero ni imirwano ikomeje kugenda igaragara cyane ku isi n'amahanga, bongeye gutangaza ko biteguye gukora operasiyo zikomeye, operasiyo zo kwigarura ibice by'ingenzi cyane ku butaka bwa Kongo. Ni nyuma y'uko uyu mutwe wa M23 wari waramaze kugarura icyizere mu baturage, none aka kanya ukaba uri kugenda ubitakaza mu buryo budasanzwe. Benshi bavuga ko rero iyi mirwano ikomeje kubera ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishobora kuba igiye guhindura isura, dore ko bamwe mu basirikare bakomeye ku ruhande rw'umutwe wa M23 nabo bagiye bafatwa mpiri n'ingabo za Leta. Ibiro bikagenda bishyira igitutu gikomeye kuri izi ngabo za Leta, nyuma y'uko isi n'amahanga bemeje ko imirwano ikomeje kubera ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yongeye kugaragaza indi sura itandukanye niyo benshi batekerezaga. Ibi nabyo kandi benshi bavuga ko mu mujyi wa Goma ibitero shuma bikomeje kugaragara, uburyo M23 ikomeje gukubitwa. Ubutasi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwemeje ko izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 harizo nyirabayazana y'ibitero n'ubundi bikomeza kugaragara mu burasirazuba bwa Kongo. Ese n'amahanga rero yemeza ko ubutasi bukomeye bwongeye kugaragaza ko M23 yongeye kugaba ibitero mu mujyi wa Uvira, ariko ikaza kuhahurira n'uruva gusenya. Ese niki cyaranze iyi mirwano? Ese niki kigiye gukurikiraho nyuma y'uko uyu mutwe wa M23 wongeye gukubitwa bikomeye mu mujyi wa Uvira? Ndetse benshi bavuga ko Uvira yabaye isibero rikomeye, aho izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 ibitero bikomeye mu mujyi wa Bukavu ndetse na Ruzizi hongeye kugaruka imirwano ikomeye. Inyeshyamba z'umutwe wa M23 zikaba ziri gukubitwa mu buryo budasanzwe, rero bagasaba impungenge cyangwa se bakagaragaza impungenge zikomeye muri uru rugamba. Byose tugiye kubigarukaho mu buryo burambuye. Icyo ngusaba nyaboneka ni ugukanda sabone, kibuka n'akazogira ka mbere, ubundi twakomeza kubana muri updates zigiye zitandukanye zigaruka ku mirongo y'urugamba ndetse n'ibikomeje kugarukaho na benshi, cyane cyane mu bice bitandukanye bya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho imirwano yongeye gusakiranya impande zombi. Isi n'amahanga rero bakavuga ko ubutasi bwagaragaje ko M23 iri buze kuba yahura n'uva gusenya mu mujyi wa Uvira. Nyaboneka rero niba uri uwa mbere kuri iyi channel, wibuke ukande like, wibuke ukande sabone, ndetse wibuke n'akazogira ka mbere kugira ngo ukomeze ubane natwe muri update zigiye zitandukanye zigaragara ku mutekano, diplomasi ndetse na politike
ubundi ujye uwa mbere ku makuru tugenda tukugezaho. Ni amakuru n'ubundi agaruka ku mirwano ikomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Leta Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'isi n'amahanga, bagaruka n'ubundi ku mirwano ikomeje kugaragara, benshi bibaza batese mu by'ukuri ni igiki kiri buze gukorwa kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke, ndetse mu 23 ibe yava mu bice bitandukanye ikomeje kugabamo ibitero. Benshi bavuga ko rero umutwe wa 23 wakoze ibishoboka byose kugira ngo benshi mu gukurikirana iby'urugamba bibera ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagaruka bavuga ko hakwiye gufatwa ingamba zitandukanye n'izo aka kanya n'iziriho, dore ko isi n'amahanga n'undi bahagurukiye mu kwamagana ibitero uyu mutwe wa 23 ugaba mu mujyi wa Goma. Benshi rero baravuga bati iki ni cyo gihe kugira ngo intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo ihagarare. Ese bizakunda? Nibyo benshi bategereje kumenya, ndetse benshi dutegereje kumenya ikizakorwa kugira ngo ayo mahoro n'umutekano bigaruke. Igitero ku kibuga cy'indege rero bikomeje kugaragara cyane cyane mu bitero bikomeza kugabwa n'izi nyeshyamba z'umutwe wa 23, ni nyuma y'uko isi n'amahanga n'undi bahagurukiye mu kwamagana ibi bitero, ndetse basaba impande zombi guhagarika iyi mirwano. Gusa 23 ku ruhande rwa Oscar Barinda yarabihakanye, avuga ko ahubwo ari bw'intambara igiye kwerura, ari bw'urugamba rugiye gukomera, ibyo guhagarika imirwano bo ntibabikozwa. Ibyo rero nabyo biragenda bigashyira igitutu gikomeye n'ubundi kubakurikiranira hafi by'imirwano, bemeza ko hagakwiye gufatwa ingamba kuri uyu mutwe wa 23, cyane ko intambara ikomeje kugenda igaragara ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abenshi bavuga ko igihe kigeze ngo hafatwe ingamba zo gushaka amahoro uburyo yaboneka byanga bikunze ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu by'ukuri ese ni igiki cyakorwa kugira ngo isi n'amahanga bemeranye gushyira umukono ku masezerano y'amahoro, cyane cyane ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane ku mirwano n'undi ikomeje kugenda igaragara, isi n'amahanga bahaguruka bamagana ibitero bikomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Kongo, dore ko umutwe wa 23 wateye utwatsi mu byo kuva Bukavu. Ibi nabyo byateje urujijo, benshi bavuga ati ese ni iyihe mpamvu umutwe wa 23 utagomba kuva mu mujyi wa Bukavu? Abantu benshi bavuga ko ari ingenzi cyane umujyi wa Bukavu ku ngabo za leta. Bivugwa ko izi ngabo za leta zongeye kugaba ibitero muri Bukavu nyuma y'uko 23 itangaje ko itavayo. Nyemerera ngusomere iyi nkuru niba udukurikiye gatanu ku kandi, ndetse nyabuneka like ni ingenzi ho kandi sabone kugira ngo n'undi dukomeze tubane mu makuru yacu. Nyemerera ngusomere inkuru igira iti FC 23 yateye utwatsi ibyo kuva muri Bukavu, ndetse ivuga ku bitero yagabweho muri iki gitondo cyo kwigenekerezo ry'itariki ya 22 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Ntibyinshi bikomeje kugenda bivugwa cyane kuri iyi mirwano, aho uhuriro rya FC 23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryateye twatsi amakuru avuga ko ryafashe icyemezo cyo kuva mu mujyi wa Bukavu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Yavuze ko ngo idashobora kuhava mu buryo bworoshye. Ku mbuga nkoranyambaga hari kuzenguruka itangazo ryiriwe umuyobozi wungirije wa FC 23 ushinzwe ibikorwa bya politike, demokarasi n'imiyoborere, Bertrand Bisimwa, rivuga ko iri huriro ryafashe icyemezo cyo kuva Bukavu kugira ngo amahoro arambye aboneke. Kuri uyu wa 21 Werurwe, umuvugizi wa FC 23 Laurent Kanyuka yatangaje ko iri tangazo ari ikinyoma, kandi ko ryatunganyijwe n'ubutegetsi bwa RDC bugamije kwigarurira abaturage ndetse no gutitiza abaturage. Abantu iki gitero cy'ingabo zabwo zagabye i Goma tariki ya 11 Werurwe 2026. Kanyuka yatangaje ko nta binyoma bishobora gutuma iki gitero cyiciwemo Umufaransakazi Karine Bouessette wakoreraga ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF kibagirana. Ngo iki gitero ntikizibagirana, niko 23 bivuga.
kandi inavuga ko yafashe umujyi wa Bukavu muri Gashyantare 2025. Ibihuha rero bivuga ko igiye kuvamo bikurikiye icyemezo yafashe cyo kuva mu mujyi wa Uvira muri Mutarama 2026. Ibyo yabihakanye ndetse abarwanyi ba FCM23 bamaze igihe kirenga umwaka bagenzura Bukavu, ariko iki gihe benshi bavuga ko bishobora kuza kuba abana bibi kuko amakuru aremeza ko ibitero bikomeje kubagabwaho ku bwinshi, nk'uko amakuru tugenda dukesha bimwe mu binyamakuru bitandukanye agenda abigarukaho. Ese mu by'ukuri ibi bitero biraza gutuma intambara ku butaka bwa Kongo ihagarara cyangwa se wenda irakomeza? Benshi bavuga ko intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho guhagarara bigoye cyane, kuko muri aka kanya hagaragara update zitandukanye zigaragaza ko imirwano n'ubundi ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uko ubwije n'uko bukeye igenda ifata indi ntera. Benshi rero bakavuga ko guhagarara bisa n'ibigoye, ni nyuma n'ubundi y'amagambo umwe mu bayobozi bakomeye cyane ku ruhande rw'inyeshyamba z'umutwe wa M23 yari yatangaje avuga ko abasirikare babo bamaze kugwa ku rugamba, ndetse atanga ubutumwa avuga ko igihe kigeze ngo bemere gusubira inyuma. None aka kanya hari irindi tangazo rivuguruza ibi, rero nabyo bigakomeza kugenda biteza ikibazo. Ni nyuma y'uko intumwa za UNICEF zigaragaye mu biganiro byo kugira ngo zigarure amateka atandukanye yo ku butaka bwa Kongo yagiye agaragaza imirwano uburyo ikomeye cyane ku mpande zombi. Rero benshi bavuga bati igihe kirageze ngo hafatwe ingamba zo kugira ngo amahoro umutekano bigaruke, kandi mu by'ukuri benshi bemeza ko igihe kigeze ngo amahoro umutekano bigaruke ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, dore ko imvururu zakomeje kugenda zigaragara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyemera nkugarukire rero kuri iyi nkuru igira iti ibintu bikomeje kuba bibi cyane ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rugoboza David yatanze ubutumwa avuga ko ingabo za FARDC zongeye kugaba ibitero mu bice bitandukanye bya Minembwe. Twirwanaho kandi yakiriye abarwanyi bashya, igaragaza kwagura umusingi wa politike n'ubwitabire bw'abaturage bo mu burasirazuba bwa DRC. Ni nyuma yo gupfusha abasirikare bakomeye ku rugamba, ni nyuma yo kongera gukubitwa bikomeye. Impaka rero ku bimwe mu byo benshi bavuga, ni nyuma y'uko yahagaritse by'agateganyo umuyobozi mukuru mu biro byayo byo mu burasirazuba bwa DRC, ubwo ni M23. Ni nyuma y'uko ihohoterwa rikorerwa abaturage Kinshasa rikomeje guteza impagarara, isi n'amahanga bongeye guhaguruka ndetse basaba impande zombi gufatanya muri uru rugamba rwo kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke. Ese kuko biraza gukorwa? Nibyo benshi bitega cyane ku isi n'amahanga, n'ubundi bavuga bati igihe kirageze ngo amahoro n'umutekano byongere bigaruke, cyane cyane ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma y'uko n'ubundi isi n'amahanga bemeza ko ibitero bikomeje kugabwa mu burasirazuba bwa Kongo biteje inkeke. Amakuru kandi atugeraho yemeza ko imirwano ikomeje kugaragara ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatumye benshi mu bakurikiranira hafi by'urugamba bemeza ko iyi mirwano ihangayikishije amahanga, kugeza ubwo bamwe namwe bahagurutse bakavuga ko badateze namba kuzakomeza kurebera iyi mirwano, bituma isi n'amahanga, bituma abakurikiranira hafi by'imirwano bemeza ko hakwiye gufatwa izindi ngamba zatuma amahoro n'umutekano bigaruka ku butaka bwa Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, n'ibikomeje kugenda bivugwa muri rusange. Ese koko haraza gukorwa iki? Ibyo byose dutegereje kumenya ibyo abantu benshi batekereza kuri iyo mirwano. Nyemerera rero dusoreza aha, tuze kongera gusubira mu zindi update ziraza kuba ziri mu minota iri imbere, tugaruka ku bikomeje kugenda bivugwa cyane muri iyi mirwano, ndetse nyaboneka ngusaba kujya uwa mbere ku makuru tukugezaho, kuko ni iby'agaciro gakomeye kubana natwe, ni ingenzi. Ndagushimiye cyane, Nyagasani yakomeza abane nawe.